Pozdrav, danas ću za vas izvesti pokus veliki bijeg vode. Za ovaj pokus potrebna vam je čaša napunjena s vodom, potreban vam je tanjurić i 2 velika ubrusa. Postupak pokusa je sljedeći: 2 velika ubrusa smotate u fitilj, zatim ih uronite u ovu čašu s vodom, presalite ih i usmjerite ih prema ovome tanjuriću. Evo, sada kada smo napravili fitilj od ubrusa, umačemo jedan kraj fitilja u vodu, a drugi prema tanjuriću. Kako ovaj pokus iziskuje neko vrijeme, molim vas da budete strpljivi. Evo, kao što vidimo, prošlo je nekoliko minuta i naša voda je putem papira prešla na tanjurić i tanjurić je mokar. Pa zašto se to dešava? Znači, papir je građen od celuloze koja je puna sitnih kanalića koji primaju vodu kapilarnom elevacijom. Na sličan način voda putuje, to jest penje se po biljci. Zahvaljujem vam na pažnji.